Hemm bżonn viżjoni fit-tul għas-settur tat-turiżmu għaliex pajjiżna ma jiflaħx aktar turisti. Hekk qal il-President tal-MHRA Tony Zahra f'intervista li saritlu mill-ġurnalist tat-Times of Malta Mario Xwiereb fejn spjega kif numru ta' sfidi li qed jaffaċċja pajjiżna huwa kaġun tal-esplużjoni fil-popolazzjoni anke fejn jidħlu it-turisti. Tony Zahra qal li pajjiżna jeħtieġ viżjoni ta' 10 snin għat-turiżmu, implikazzjoni ċara li l-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo m'għandux viżjoni. I would start with having a vision. And the vision needs to be a 10-year vision. You're implying there's no vision. I am saying that if there is one, I am not so very well informed about it. Il-President tal-MHRA Tony Zahra irrimarka li n-numru ta' turisti li ġew din is-sena huwa l-massimu li pajjiżna kapaċi jilqa' u għalhekk skont Zahra jeħtieġ nieħdu l-massimu minn kull turist. These numbers probably are at the extreme part of sustainable, considering that we now have reached the extremities of arrivals that we can take. We now need to have the second trick, which is get the maximum out of each arrival. Tony Zahra spjega li minkejja li l-ammont ta' turisti f'pajjiżna żdied min-naħa l-oħra naqset id-domanda ta' turisti li joqogħdu f'lukanda ta' 4 jew 5 tilel matul il-btala tagħhom. Mistoqsi jekk il-Gvern ta' Roberta Bela kellux reazzjoni għal dak li qal Zahra ftit tal-ġimgħatilu li l-Gvern m'għandux ikompli inċentiva l-bini ta' aktar lukandi huwa qal li l-Gvern baqa' kompletament fis-silenzju. How has government reacted to this latest statement of yours to hold incentives for additional hotel rooms? The word is consistent and consistently silent. So no reply whatsoever? No reply whatsoever. Intant il-President tal-MHRA Tony Zahra qal li l-awtorità tal-ippjanar jeħtieġ tagħmel analiżi tajba qabel ma tapprova l-permessi għaliex kaġun tal-iżvilupp esaġerat qed ibati l-ambjent ta' pajjiżna. The environment clearly is suffering from the amount of people on the island, which is at the extremes of what it can handle. And I refer now here to our carrying capacity report. Clearly states, for example, that Mujibba and St. Paul's Bay, the drainage cannot handle it. So if you put in more development in that area, the situation is going to get worse, not better. Now, I have a beef actually about planning authority because, we keep calling it the planning authority, but there's no planning there. It's just a permitting authority. You go there to get a permit. Fl-aħħar ġimgħat numru ta' NGOs kif ukoll il-korpi kostitwiti appellaw għal viżjoni mill-Gvern ta' Roberta Bela bilan il-poplu Malti u Awċi ikollu kwalità ta' ħajja aħjar.